Hey. Wait. Good morning. Good morning, sir. How are you? I'm fine. Are you fine? I'm fine. Hey. Kano shutori no zayishomero. Ndiyo niza isomero. Cyatoma ngutumurikire ndiyo ni toro kubanza hati ndiyo niza isomero. Nirizoba nerizabana asiga bashiye kandi urebe ishomero gitutu entoranga munonga. Ruzira primary school. Ati ebintu waberete bitugambere Byona nabireta nore bitabona bireta. Imbaza ku checking ataro kuzotesha ishomero ebintu bibaga ziteka hasi. Ebintu ariwe niyo bantu betoha Bagamanye ta Mr. Life kabaka. Nyaka nureba yabenga hiwe. Niwe hari niwe binoshembo mu kirasi. Ninye nabe. Kiwa binoshembiwe. Baturebe. Eshuka wajireta. Esuka na yeru. Nimanyisa ebintu byo kubyamira mbwene kandi urukunka kine wabireta. Byona nabe kugira ngo buraro muzengo buraro bona burya isomero. Nabireta niza mfasi ni mangu burya isomero. Ate mu wareta muki Na leta mesuka. wareta ishuka yonka Kasika muzengo isomero no buraro byona biro. uburaro buri no tekatika ngo byona nuko bikwa biriyo gitekaho kate ebyeta gubi Perete bibaka no lete hwireho nunda koseza abandi yo mwana we ebyo nebikebe Nebinyogwa binabe nirira isomero. ebyo nebinyobwa byaki Ibyo kurira isomero. ebyo bisiga. This is for teacher. Aha rundam akatambara kare Mkaka. nuri titahuru yapiki ekiteka bindashanga bitabone ninza kubinga obucumu burinkai akacumu ko kakarumarumiri barekire ebindi bikatire ebindi tukatwenzere ngo turete ki binangumenisha babana byabiri ombasuka mino gurinkai basinka mino gawa sinka mino turebe sinka jende bagakuru munda munonga sinka ayaye empenjere oburo amachanda omucheri done do amusirgana ko gwino mino ombasuka mino gurinkai Dengu. ombasuka hatine chikurugamo ebiteka ebinaza kubingisebi bishempari yo emparo jujuire to jore jempari kuguru jore jemparo switch karu bismaze ke jore switch karu Master njisagire mempare niwe. utenki Njisagiremo. kari ebyo nabireba ini mbaza kucekinga ahasigarugumisa moza ishumero mbaza kucekinga kashankitu kaninje ngusika ukabiro jini kitu Nazo kitonga sagam. ebiniki ekikuletera twaba cekinga no kugira ngo bundu nora harimo ibintu bya bomu mutije kuba harimo ibintu bomu. This is for what? Kwekuma. Kwekuma. This is for what? Kwekuma. This is for kwatabaka sa ugake nakubinga garkeyo kwatabaka sa ugake nakubingira uko garkeyo ebinyobwa bya byensigiri obunu bwo bw'abantu bakuru. This is for teachers. This is for teacher. Okay.